twongeye kubasuhuza tubahaye n'ikaze muri ano makuru yacu yo muri ano masaha ya saa 5 nibwo twinjiye muri studio tugira ngo tubagezeho amakuru abagiye agezweho update. Turabasuhuje rero tubahaye n'ikaze. Ahangaha murabizi tubagezaho amakuru tugenda twibanda mu makuru agenda atandukanye, ariko tukavuga amakuru ya politike, diplomasi, ububanyi n'amahanga, ubukungu ndetse umutekano tukawitsa aho cyane tukanyaruka ndetse no mu buzima. Ni amakuru tugenda tubagezaho atandukanye. Reka tubahe ikaze rero, ari nako tunabasuhuza mwebwe muherereye mu bihugu by'ibiyaga bigari, ari naho u Rwanda ruherereye. Ibihugu by'i Burundi turabasuhuje tubahaye n'ikaze, Kenya na Tanzania namwe tubahaye ikaze, mwiyumvemwo ko muri kumwe natwe muri ano makuru tudahwema kugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Abari bwota amasimbi rero ntago tujya tubarenza ingohe cyangwa ngo tugende tutabateye yambu. Aba diaspora mwese mukomere cyane, turabasuhuje kandi turabakunda cyane kubera ko mubana natwe igihe kinini cyane. Reka tugeruke n'ubundi tunyarukire ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho twitsa cyane tukabatera amatako tukagenda tubabwira amakuru arimo agenda avugwa cyane cyane mu birebana n'umutekano. Niho twibanda kubera ko murabizi hari inyeshyamba zitwaje intwaro z'umutwaye mu 23 uhangayikishije cyane igisirikare cya FARDC cyangwa ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ariyo mpamvu rero muri kano kanya tuje hano muri studio zacu kandi namwe kugira ngo tubagezeho amakuru ari kuvugwa hariya mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese ni ibiki biri kuharabera? Reka rero twitse tubabwire incamake y'amakuru tugiye kubabwira. Nuko umutwaye mu 23 wakoze ibikomeye wongera kujegeza ubutegetsi bwa President Felix Tshisekedi. Ni ukuvuga ko aya makuru niyo tugiye kubavira imuzi n'imuzingo. Ku rundi ruhande turaza kugaruka hariya n'ubundi kutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho harimo havugwa ubujura bukomeye cyane. Tutaramenya nimba ari ubujura bwatewe n'abitwaje intwaro, baba ari abasirikare ba Kongo cyangwa abo ku ruhande rwa mu 23. Turaje nabyo tubivire imuzi n'imuzingo. Ni hariya i Butembo, turi ku isoko ryaho. Turaje nabyo tubibabwire kuri 5 tumenye ngo ubujura bumeze gute. Ni ukuvuga ngo murabyumva, ubujura, intambara, umutekano muke, kubuzwa abaturage ni ibintu biba bikomeye cyane. Urumva abaturage bahatakariza ubuzima, bakabura ibiribwa. Ubwo urumva ko ubwo amaduka abagenda asahurwa n'abantu bagiye batandukanye, kabaye umutekano muke mu baturage watangiye. Nuko bimeze rero hari mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko hari imitwe yitwaje intwaro irenga 200 yose irimo kora hariya. Murumva rero ko hari ahantu hari umutekano muke. Niyo mpamvu natwe tuhagera rero tukahanyarukira tukaza tukababwira ibigezweho, cyane cyane tukahibanda. Siyo makuru gusa tubagezaho, n'ubundi tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa ku isi hirya no hino, kuko ikinyamakuru cyacu murabizi nta mupaka kigira. Kinjira mu mubano, mu mibanire, kikinjira muri demokarasi, politike, kikinjira no mu buzima no muri siporo. Ayo makuru yose tugenda tubakusanyiriza, ari ngombwa, ari update tugomba kubasangiza namwe mukayumva. Reka rero tutarondogoye duhite twitsa n'ubundi duhite tugera hariya ku Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twumve ese igihangayikishijwe n'iki. Murabizi yuko tumaze iminsi tubabwira amakuru avuga kuri Kanyabayonga yabaye Kanyabayonga. Ubu ngubu noneho bidasubirwaho, 5 irimo iragenzurwa n'umutwe wa 23 watangiye no guhereza abaturage icyizere n'abagiye bahungira ahandi n'ahandi ko bagomba bakagaruka mu byabo. Ubu ngubu rero bidasubirwaho. Reka twumve harimo haravugwa iki, ni igiki cyazinutse kivugwa, ariko turi mu masaha ya saa 5. Niyo makuru tubagejejeho. Ni ukuvuga ngo inama idasanzwe yateranye Kinshasa igamije gufata ingamba zo guhagarika M23 ikomeje kwigarurira ibice byinshi mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama yateranye ku munsi w'ejo hashize tariki ya 29 z'ukwezi kwa 6 2024, iteranira mu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaba yarayobowe na President Felix Tshisekedi Chilombo, nkuko byatambutse kuri televiziyo y'igihugu
bitangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Muyaya. Iyi nama yitabiriwe n'abakora mu nzego z'umutekano, abasirikare bakuru n'abapolisi ndetse n'abaminisitiri, nk'uko byatangajwe n'uyu muvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya. Yavuze ko iyi nama yayobowe na Perezida wa Repubulika kandi ko yari gamije kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo igisirikare cy'iki gihugu hamwe n'abagifasha bahagarika abarwanyi bayi mu 23 badakomeza kubohoza ibindi bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe aba barwanyi b'uyu mutwe bakomeje gufata ibindi bice ku muvuduko utari usanzwe nyuma yo kwigarurira umujyi wa Kanyabayonga wari ukomeye cyane. Bari barabuze uko bawugeramo, bari bahangayitswe nawo kubera yuko ingabo za FARDC zari zarakoze urukuta rukomeye cyane. Uwo bigaruriye kuwa 5 tariki, nyine uyu mujyi wa Kanyabayonga bawigaruriye tariki ya 28 z'ukwezi kwa 6 2024. M23 yakajije umurego wo kubohoza ibindi bice nyuma y'iminsi 2 gusa. Minisitiri w'intebe w'iki gihugu Judith Suminwa yari yatangaje ko ingabo ze ziri kongerezwa imbaraga kugira ngo zihashye aba barwanyi baye mu 23. Ibyo yabitangaje ubwo yari mu ruzinduko rwa kazi yari yagiriye i Goma. Muri icyo gihe yanavuze ko M23 izirukanwa mipaka igasubizwa iyo yavuye. Uyu Suminwa, minisitiri wa guverinoma, minisitiri w'intebe hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibi yari yagiye akomeza kubitangaza. Ibyo bibaye mu gihe M23 kuri uyu wa 6 yafashe utundi duce two muri teritwari ya Rubero nk'ahitwa Ruwofa, Kayina na Kirumba, na Kirumba yo muri teritwari ya Rubero. Ndetse kandi uyu mutwe wafashe inkambi y'igisirikare yari ingenzi ku ruhande rw'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Kasando, iherereye mu ntera y'ibirometero nka 12 uvuye muri Kanyabayonga. Amakuru ava muri ibyo bice avuga ko iyi nkambi y'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa M23 yayifatiyemo ibikoresho bya gisirikare byinshi kandi ikaba yarimo abasirikare benshi, ndetse muri bo abenshi ngo bakaba barahasize ubuzima barimo bagerageza kwirwanaho kugira ngo barebe ko M23 itabambura iyo nkambi. Ariko umuvuduko wayo uhorera nk'umwambi cyangwa isasu mu mbunda wakubise nk'ikibatsi, birangira bisanga abadapfuye bayabangiye ingata baranyaruka kibuno mpamaguru. Ni ukuvuga ngo barimo ingabo z'u Burundi, abacansho wa Zarendo, FDLR, FARDC nabo mu ngabo za Sadeke. Ibi bikaba bikomeje kujegeza bidasanzwe ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Chirombo, ubu ngubu uri mu gahinda kenshi cyane kumva abarwanyi ba M23 bakomeje gufata uduce twinshi cyane, bakaba barafashe na Kanyabayonga. Iyi Kanyabayonga murabizi neza yuko twagiye tubabwira kenshi tunagaruka tubabwira ko iyi Kanyabayonga ari umujyi wari ukomeye, ni mutoya ariko ufite ibikorwa byinshi, ufite n'icyuvuze hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande rero twabagarukiye hariya i Butembo, irindi duka ryibwe n'abambuzi ku muzigo, ku muzigo wa Ruhenda Market. Ibi ngibi rero nabyo ibi bisubiza abaturage inyuma cyane kubera intambara zidaca zihara muri Kongo, abaturage bagenda batakaza ibyabo. Reka tubagarukire kuri amakuru nayo mu buryo burambuye, turebe se iri duka ryibwe gute, byagenze bite. Telefoni nyinshi
umubare wazo ntiwamenyeshejwe hamwe n'ibindi bicuruzwa byajyanywe n'abambuzi bitwaje imbunda bivanze mu gihe cy'ubujura bwakorewe mu nzu y'ubucuruzi ku ruzinduko rwa Ruhenda Market mu karere ka Ruhenda muri komini kuva Burengera mu ijoro ryo kuwa gatanu kugera kuri uyu wa gatandatu 29 Kamena 2024. ni ukuvuga ngo sosiyete sivile ya komine ya Burengera ivuga ko abajura bamenye umwobo mu rukuta bakoresheje inkongoro izwi ku izina rya kasuku. Abambuzi bitwaje intwaro za kasuku basinyiye igitero ku ruzinduko rwa Ruhenda Market, bacukuye umwobo mu rukuta, bafata telefoni nyinshi n'ibindi bicuruzwa kubera ko inzu ariyo yagurishaga telefoni n'ibikoresho nk'uko byatangajwe na Jo Kameta, perezida w'urwego. Mu gihe bahamagariraga ububiko bw'umutekano kubiryozwa, sosiyete sivile ihagayikishijwe no kwiyongera k'umutekano muke mu mujyi muri kariya gace ka komini, nubwo inzego z'umutekano n'ingabo zihagaze. Ati nka sosiyete sivile twibaza uburyo akarere ka Ruhenda kamaze kuba umutekano muke muri komini mu gihe muri kariya karere hashyizweho ishingiro rya serivisi z'umutekano. Twibaza uruhare rw'izi serivisi icyo gihe icyo ari cyo. Abaza ka Joni niwe wibazaga ibi ngibi. Benshi mu baturage ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta basanzwe batinya ibimenyetso byerekana ko ibintu bya kasuku byongeye kugaragara mu mujyi wa Butendo. Ubu buryo bwo guhungabanya umutekano bubaho binyuze mu bujura bw'amazu atuwemo n'abatwara imbunda zitemewe, aho bita kasuku, editors note hamwe n'imbunda. Inshuti zacu takadasohoka rero, ubu bujura burimo uburi gukorwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bijyanye n'ubundi n'umutekano muke ukomeje kuba uvugwa hariya mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibintu bikomeye cyane. Ku rundi ruhande rero twagiye tubagarukira ku makuru atandukanye, ariko nuko M23 ikomeje ibitero no guhashya no gututubikanya igisirikare cya FARDC, ibintu bikomeje gukomera cyane bitari bworohe. Twebwe tubagezaho amakuru rero, tubagezaho amakuru tutagezaho aho tubagamiye ku ruhande urunuru, uruhande rwagize icyo rugeraho, dutangaza uko byakabaye neza ntaho duciye, ntitubagamiye ngo M23 ingabo za FARDC iyo zagwanye ku rugamba zikitwara neza zigatsinda abarwanyi b'inyeshyamba za M23, turabibatangaza tukababwira ati uyu munsi igitero iki niki cyakubise ingabo za M23. Niko tumeze igitangazamakuru cyacu Umuvumo Online TV kibabwira amakuru y'ukuri yose uko yakabaye, ari update. Ingabo za M23 zakwita ingabo za FARDC, tukababwira tuti uyu munsi igitero kimeze gutya na gutya cyakubise ingabo za FARDC. Cyakubise ingabo za FARDC zahigikwa zegera. Niko bimeze, nukuvuga ngo ahangaha mu bimenye neza, tubabwiza ukuri, dusasa inzobe tukavugisha ukuri, kuko nicyo twiyemeje kugira ngo tuhibahe amakuru ari update kandi amwe meza ya nyayo. Niko bimeze rero. Ubu tuvugana uyu munsi imirwano ikomeje kuba mu bice bitandukanye n'ubundi, kuko M23 ifite umujinya n'umurego mwinshi kubona babuzwa uburyo
mu gihugu bavukamo batuyemo, bakavuga ati mwebwe ntabwo muri abanyagihugu, baba babari cyane ku rugero rwo hejuru. Ubu barimo baragerageza mu gihe inama ziba z'abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigiye zitandukanye, bavuga ati aba bantu ni ukuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakajya iyo baturutse, nabo bongeramo binjiramo agafu bagakorana ibakwe. Ibyo abategetsi barimo batekereza ko bitashoboka, bo bagahita babishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo M23 rero ahangaha iyo ishyira mu bikorwa kuruta ukwivuga amagambo make ibikorwa byinshi cyane. Mu minsi yashizeho byari byabaye nk'ibihindura nk'ibyigaranzura, ingabo za FARDC zari zabacanyeho umuriro ku rugero rwo hejuru, zabatwitse kabisa, za ibindi bice ingabo za M23 zari zarafashe hano mu duce tugiye dutandukanye, zaba za Rucuro nka Kanyabayonga, byari byarananiye ko ingabo za M23 zihinjira, za Masisi, mbese uduce tugiye dutandukanye tumwe no tumwe ingabo za FARDC zari zageje kubitwambura. Ariko byabaye nka kwa kundi bavuga mu Kinyarwanda bati ujya gusimbuka arabanza agasubira inyuma, yaba ariyo atake izi ngabo za M23 zakoresheje zigasa nk'izisubira inyuma mo gatoya, zikabeshya ingabo za FARDC n'ihuriro ryazo yuko wenda ku rugamba babaye barukiriyemo gato batagihari, ariko bagira ngo baze bataruke neza bagere ahababaza. Nibyo bakoze rero, ubu bakubise ahababaza igisirikare cya FARDC. Ubu nacyo kiri mu gucanganya ikigwa, kitarimo kibaza ibiri kuba, kitarimo kibaza imbaraga M23 iri gukoresha zirava hehe, kubona zifata Kanyabayonga kandi FARDC ni ihuriro ryabo harimo bariya abawazarendo, abasadeke, abarundi. Kandi abarundi twababwiye yuko ku rugamba ubundi babacanye maremare, kuko ngo bazi intambara cyane yo ku butaka. Ngo bazi iriya ntambara cyane yo ku butaka. Abarundi nibo ubundi baba bazengereje cyane M23, kuko ubushobozi n'imbaraga zabo ku rugamba, iyo haje igitero cy'abarundi M23 umunsi irabimenya igacisha makeya. Iyo haje abandi basirikare bandi rero bagiye baturuka mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, nibwo M23 ibotsaho umuriro. Niko bimeze rero. Nta makuru rero tuba tukomeje kubasesengura tunabagezaho, tugenda tuyababwira yose uko yakabaye atugezeho, natwe duhita tuyabazanya. Muri abakunzi bacu bakadasohoka, murabizi turabakunda cyane, kandi iminsi yose tuba twumva twaganira namwe turabizi muradukunda. Niyo mpamvu mutega amatwi aba diaspora, mukadutega amatwi, mugatanga comment, mukavuga muti ayo makuru tuba tuyakeneye. Nibyo koko, mujye mugerageza mukande subscribe, comment, share na like kugira ngo aya makuru aya yose ajye abagereraho kujye. Kandi ikindi tuba tubabwira, tuba tubasaba kugira ngo wumve amakuru uko yakabaye, kuko tubabwira ko iyo dutangiye ni incamake tubahereza y'ibyo tugiye kuganiraho. Ubwo urumva rero mu hagati haba harimo akanovera k'amakuru, ku buryo wakomeza nyine ukagenda wumva amakuru abimo kugenda avugwa. Uyu munsi rero twarimo tubabwira, tubibukijemo gatoya, turimo tubabwira amakuru n'ubundi avuga hari murasazuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugera tubagezaho ibiri kuhakorerwa ubujura bw'abantu bitwaje imbunda budasobanutse. Ubwo ngubwo bujujubije abaturage, babuze umutekano. Kandi mujye mwibuka yuko ibintu byose leta iyo ariyo yose yakora ibigomba kubikora pour la volonté du peuple. Ni ukuvuga ngo pour la profit dipe, kubikorera ku nyungu z'umuturage, kuko burya umuturage niwe leta, kandi nibwo ubukire. Iyo ufite abaturage beza, nawe iyo umutegetsi uba ufite ikintu gikomeye cyane. Niko bimeze. Aha rero reka duhite tugenda tubabwire yuko andi makuru ari akagaruka, tuza kubagenda tubakusanyiriza n'amakuru agiye atandukanye mu yandi masaha. Muzi ko amakuru yacu n'uruhererekane agezwaho ako kanya, niyo duhita tubahereza uko yakabaye uko ariko kose. Nubwo muri no minsi tuba turimo twibanda hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nandi makuru agenda avugwa mu bindi bihugu aya ari yose ari amakuru, inkuru ziba zigezweho za zindi zicanye maremare, duhita dukubita twimanukira tukaza hano ku Muvumu Online TV, tugahita tuyabagezaho yose uko yakabaye. Reka tubabwire ko amakuru y'uwo munsi ari ahahumurije, tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka, kandi twifuza kubana namwe igihe cyose nk'uko namwe tubizi muba mubitwifuriza, kugira ngo tujye tubagezaho amakuru. Mwakoze rero kubana natwe. Andi makuru, indi sango ni mu kanya kaza kuza. Reka tubabwire ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, kandi Imana ikomeze bande. Ciao ciao.